Pamiarsa kewentanan wangunan struktur bertulang, kepanggih ring dhuwur tukat ring jalan Teku Umar Barat Denpasar. Kahanan Inucap ngedautin manah kramone mawinan wangunan Inucap kewangun ring dhuwur daerah aliran sungai utawi das. Sane kantun kebecikang oleh pemerintah. Anudin seselering lapangan, rangka wangunan Inucap kepanggih selantang tukat, kewentanan struktur punika nang yang mana osa tu rasa jejak keramane, mawinan side nyansan nyupitang kewentanan tukade, sawatara keramane mawasang, bawidangan Inucap pindah ke gena embahan toye sani kebuatang, napi male ring pengerawasa bedres. Sekadi kauningin, pemerintah kota Denpasar kantun mecikang wawidangan tukat miwadas, antuk ngwaliang kewigunan ekologis, rumasuk nerep tiang wangunan ring kewentanan tukat, pemargi Inucap ketincapang, busan nampenin banjir sangkaning cupitnyane gena embahan toye, sawasanan alih fungsi lahan, terpewangunan sanenintan anut sarang ugar-ugar, kerama ngaptiang, pemerintah digelis tedun sedurung struktur bertulang Inucap, dados wangunan permanen, sanesida ngawenang embahan toye saungusak tatanan das. Ring kewentanan sase sanenintan janten, uratian ring wawidangan das sekadi ring jalan Teku Umar Barat, dat kebuatang Mangde Denpasar, si denepasin bencana banjir. Hendra, Bali TV.